Okay, reka mbaye ikaze mwe mukurikiye Legend TV ndetse na MTV yacu 5 hanyuma uyu munsi ndi Jomo Kenyatta Airport ngiye gutega umusare wanyu mukunda ariko ntimuze gutungurwa. Nitwa Aimable ndi kumwe na Rusaku kuri kamera araza kumfasha. Reka ninjire gatoya nubwo bitemewe nyine ariko reka ninjireho gatoya. Hanyuma turaza kuri ikiganiro kirambuye mu kanya turi kumwe nawe. Welcome. Tuguhaye ikaze. Umeze neza? Meze neza. Uvuye mu ndege? Mvuye muri Anvio kwa Nyambozi wacu ziratashe zimeze neza, ziratashe nyambozi wacu ziratashe n'inyana zazo, ziratashe nyambozi wacu ziratashe iz'ibigondo, ziratashe nyambozi wacu. Okay, reka mbaye ikaze mwe mukurikiye Legend TV ndetse na MTV yacu 5 hanyuma uyu munsi ndi Jomo Kenyatta Airport ngiye gutega umusare wanyu mukunda ariko ntimuze gutungurwa. Nitwa Aimable ndi kumwe na Rusaku kuri kamera araza kumfasha. Reka ninjire gatoya nubwo bitemewe nyine ariko reka ninjireho gatoya. Hanyuma turaza kuri ikiganiro kirambuye mu kanya turi kumwe nawe. Welcome. Tuguhaye ikaze. Umeze neza? Meze neza. Reka ngutwaza agakapu. Abantu bo mu ndege biyubashe cyane. Oya ntwaza naje nabaye umusirimu. Ko wahindutse? Ni Anvio yari ifite agahewa keza. Tunyura hanga tunyura. Kameze nka neza cyane kuruta ako hasi. Ako hasi. Nyamujereti mu ndege. Umuntu uranze uranyurisha. Nyamujereti mu ndege. Okay, reka nziro no tuganire. Yaturuka hari gatoya hanyuma turaganira kanya gatoya nushaka kuhagarare ihagararaho ntacyo. Tuganira kanya gato. Umeze neza? Meze neza kabisa. Namahoro. Kubibona. Ariko ibyishimo ni byinshi. Nawo kuri kandi urayurira wowe. Oh yes. Nawo kuriza. Ubwo uramumva ari we wa mbere. Ariko waye gute? Rusaku ntarayurira nawe nagapangwa mwese nije bo batanguri. Akoziko. Aziko abo bantu uvuze umwe niwe wayuriye. Indi gapangwa. Rusaku hajya gapangwa yari yagiye Kinshasa. Kinshasa wagenda n'amaguru. Nuwo munsi nawe. Nuwo munsi. Ndetse yagiye yari retour yagarutse n'amaguru. N'amaguru. None se ubaraduri. Rusaku wendango yaje n'induze iwaza yaje na mukongoteni avuye muri ukoze navuga ngo amateka cyane. Abantu ntago bari bazi ko ejo bundi warambwiye ngo uzoza n'indege ngo wagiye n'indege. Ndavuga se Nyamujereti mu ndege. Nirihe jambo wavuga mbere yuko tugira n'inkangahe tuvuga tuja muri location nziza yo gukora ikiganiro? Icambere no vuga ndashimira Imana ahigejeje ikora mbaye nyishimiye cyo ni kimwe. Urashimiye ko yakujanye mu ndege? None ndeke uzi guca hejuru none ariko ndeba ngo hasi wareba nimba yari amazu nako mbona twabaye tunyegere twose. Noneho juice zo mu ndege tizijyo wankiza hano hasi zimeze gute? Nimba gazo nazo bazazikorera hejuru. Na tuwarete zonyine ziratandukanye n'izimeze nk'izo hasi. Ese nyine ibintu byo mu ndege bimeze gute? Ikibazo uri gutuma ikiganiro tukirambura. Gutuma ikiganiro tukirambura. Utuntu two mu ndege twagutangaje n'utuye. Natangajwe n'ibyo kurya. Kandi bakakwingingiraga kurya. Urafata ko akundi ko gahinje. Mwana yanje. Wafashe iki? Inkoko. Inkoko. Nakaji.
nyine ndiyemera nk'umusirimu ariko mfata gatoya kugira ngo batabona ko ndi umuturage mfata gatoya ariko amerwa yakiri yose ndavuga ntuwagisasanura cyose ndavuga ntiwe ariko reka nifate nyine nk'umuntu w'umusirimu ndya gatoya ndongera ndanagasigaza wagasigaje ngo bakire ntago barya ngo bamare ku isahani vugisha ukuri oya waba wese bari baguhaye inkoko yose bari bampaye igice cy'inkoko agafiriti ku ruhande mayoneze hano hirya hariho utuna iyo ukeneye abasirimu hari ukuntu bajya barya ugatonyangiriza akadimu kuri twa turyo kugiraga ngo apeti kugira ngo ubishirire nanjye gambishiramo ariko byari bigiye ko kujambuka kuko ari ibintu utamenyereye ariko nyine ndihangana ndarya nsigazaho dutoya nyine nk'abandi basirimu bose ako kunywa se ako kunywa nafashe akajuice ariko nyine nako nubishaka afite utamu kuruta yantu hasi iyo hejuru ifite ubutamu si ibintu n'ukuri kw'Imana umuntu uzopfata agiye mu ndege nyine nta kundi nyine muri make ni ukuvuga ngo uzi kureba ibicu hasi Imana ibicu turiho tureba hejuru yacu basi ahubwo wara ubwira papa agent agira ikintu akorana nagira ikintu agukorera akamenyetso nawe urebe ko byibura waza okay Nyamujere reka tubwire abantu ko tugiye kureba ahantu hemewe ahangaha ntabwo biba byemewe ko dukora ikiganiro kirambuye cyane kwari kugira ngo tubwe welcome nanone muri Afurika murakoze cyane harya naho wari ni muri Afurika hari kuri mwavuye sangaye wenda bwira nk'abantu aho uvuye n'ingendo icyo wari ugiye gukora then twimure icicaro tuje gukorera ahantu hatuje nari mvuye i Burundi nari nagiye mu gikorwa cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi ariko ntumwe na MTV yacu 5x5 ku bufatanye n'undi mu mama witwa Chantal uri muri Amerika. Yego mwana mwagiye gufasha abantu bameze gute abapfakazi imfubyi cyangwa abapfakazi n'imfubyi mu nkambi. Turaza kubirambura ubwo twumva uko byagenze igikorwa muri rusange Nyamujerete aduha indonido puruya uratubwira mpuruya kuva umunsi wahagurutse ndaba nyivuga yose kuva umunsi wahagurutse kugeza ugeze Bujumbura harya wagiye n'amaguru garutse n'indege nagiye niyo hasi indege yo hasi ngarutse nza niyo hejuru nyine birumvikana avuze ntumva si yabaye nk'iyawe si niyanjye ubu nta wankoraho nta wankoraho narusaku simuramutse nabanza kwerekana ufite fresher sa uri kumva ngo nyerekana cyangwa yagize ishari yarayime mbwa ngo kubera iki tutajanye bibaze njyanye na rusaku twagene ntabwo rusaku yajya mu ndege bikagenda gute ariko utanzamu yagishobora yansebye nicyo kibazo nagize wita umusiga ariko ubutaha ndagenda mu amasomo yose nimara nzamujana kuko mu kwa munani tuzosubirayo akazi karabandanye mu kanya noneho turaje turambura ikiganido nido uvuye hano ni Bujumbura nuko wagarutse Nyambozi wacu ziratashe zimeze neza ziratashe Nyambozi wacu ziratashe n'inyana zazo ziratashe Nyambozi wacu ziratashe iz'ibigondo ziratashe Nyambozi wacu ziratashe iz'ibirayi ziratashe Nyambozi wacu ziratashe zirahinduye ziratashe Nyambozi wacu ziratashe zivuye irurenge ziratashe Nyambozi wacu ziratashe zivuye inganji ziratashe Nyambozi wacu
inyambo z'iwacu ziratashe zimeze neza ziratashe inyambo z'iwacu ziratashe n'inyana zazo ziratashe inyambo z'iwacu ziratashe iz'ibigondo ziratashe inyambo z'iwacu ziratashe iz'ibirayi ziratashe inyambo z'iwacu ziratashe zirahinduye ziratashe. Sasa tugiye kuyavuga ido n'ido, ijambo ku rindi twitonze, ijambo ku rindi. Ni mpuro ya Nyamujereti. Tuvuye ku kibuga cy'indege, tuvuye kumufata aho avuye mu gihugu cy'u Burundi. Agiye kutubwira mpuro yakuva avuye hano kugeza ageze hano uyu munsi uvuye kumuteka. Reka nongere ngo ikaze nanone. Karibu, asante. Umeze neza? Nukuri nta mutima mubi. Ariko ibyishimo ni byinshi kabisa biranakugaragara. Ngira ngo urabizi ko icyo kintu ntigeze ngisengera nkaho Charize. N'udufaranga ni nkaho tumaze kuza. Wineza abantu. Oya twariko nanone aho gupfa noguma gutya kandi aho kugira ngo ntubure tugende burundu noguma nutwo mfite kuko ni dutuma ndasabiriza. Yego ka fresher karimo ko ushobora kutukwaka ariko mfite utwo mperaho. Utunyaka. Shaka kukubwira ati nyongerera. Tibihwanye no kukubwira ati mpeza. Ariko ijambo nyongerera na mpeza biratandukanye. Byibura naje mba mfite ko nahereyo. Ubu noneho ukoresha nyongera. Nyongerera. Kose mu kinyabupfura cye. Nese ngo tuvuga ko netike indege bakongereye. Nari mu kazi. None kuko nari mu kazi byari bikagombye kugira ngo bikorwe mu rwego nyine rw'akazi. Boss ashobora kubahemba neza. Boss wanjye n'Imana irabizi. Kandi nawe arabizi ko njye mushimira buri gihe. Ni ukuri MTV yacu 5/5 boss aho uri wubahwe kandi Imana igukomereza amaboko igushigikire ikugeza ushaka kugera. Nabonye murimo no kuzamuka kabisa kandi muri iyi minsi utangiye gukora urabona ko uri munyakazi kabisa. Rega buriya Imana yo yagutunze urutoki ikagutunga gutya uwo gahera ntacyo yakora. Urwo gahera ntacyo rwakora rwose ushatse wagacoga komeza. Ariko nukuri turashima Imana cyane cyane n'abafana kuko nibo batuma tugera hariya tugera n'ibi byishimo uko abantu bagenda badukurikirana. Nukuri bidutera imbaraga no gukora cyane kuko nibo tubikesha. Hanyuma turaje twinjire rero mu ruzinduko rwawe none reka dutangire mpuro ya sasa. Nyamujereti agizatya no mu Burundi. Uvuye hano noneho ndagenda nkubaza mu tubazo bitewe n'iyo uri butubwire. Twagiye habaye ku wa gatandatu apana wiyingarishize biba ngombwa ko njya mu ruzinduko cyangwa se mu bijyanye n'akazi. Nja mu Burundi mu rwego rwo gufasha imfubyi n'abapfakazi ntumwe na MTV yacu 5/5 n'umufatanyabikorwa witwa ngo ni Chantal. Ndagenda nshiki Burundi mu by'ukuri baranyakiriye ndetse navuga ngo na abahungu b'abakomediye baraje baranyakira ndabibashimira. Bujumbura nakirwa kandi n'umwana w'umunyamakuru ufite ikinyamakuru cyitwa Iwacu Online nawe yaramfashije cyane aranyakira aramfasha bigenda neza nshikega turagenda utuntu tumwe na tumwe twari tubura ndagenda dushakisha nahuriranye n'ikibazo cy'uko amafaranga yabo ngo bari bayahinduye. Umfa ndakubitika tukatwerereza amafaranga nyafite muri telefone cyangwa yafite ari amadolari gutya ari mu ntoki ukabura umuntu uguhereza amashasha y'amarundi. Turabanza nyine kubera twari twapanze ko tuzahita tugenda tukabikora kubera amafaranga tubanza turabireka nyine kugira ngo banze aboneke tubone amafaranga kandi twari tuyafite kuri telefone
birakunda turagenda nashitse mu Burundi navuye nari kuwa gatandatu nshika mu Burundi ari kuwa gatatu nuko nshike kuwa kane ndayirirwa kuwa gatanu kuwa gatandatu tuja mu gikorwa nyirizina ibwagiriza mu nkambi turagenda nshike harabo twajanye twavanye mu Bujumbura hari umumama w'umurundi kazi na musaza wiwe n'undi muhungu w'umusinzira w'umunyamurenge turajana dushikeyo bibanza no kuba intambara cyane intambara ngo tugende muri HCR nyine ibintu birebire cyane kugira ngo mwinjire mu nkambi ariko nanone namavuga ngo ninde wo kwitanga ninde se woba nkayona Imana yavuze ninde woba yona kandi gasinosubirayo ndakoze sinuromba yona sinobayona cyo kintu nama ngihakana ndavuga ngo kama mbaya ndabatwirwaneho ndaca inzira zose zishoboka ariko kora igikorwa nyirizina abo twari turi kumwe basa n'abagize ubwoba basubira inyuma kandi aribo bafite n'ibyangombwa by'u Burundi basubira inyuma nama mbabwira nti nimba mugiye twakwera ko twafashe imodoka yadukuye mu Bujumbura aller retour twayikodesheje iratujana ngo amare n'umushoferi nawe amavuga ati nimba ari uko njewe ndagiye mu nyishuro yo kugenda gusa ndavuga nimba mufite ubwoba mugende musubireyo n'imodoka muje kundindira ku isantre n'ahantu kure n'ahantu isaha ndakika kuri moto mugende mariyo mundindira njewe ndarwana paka igikorwa nyirizina kirangije bama bagenda kagira gabo ndi kumwe n'abagabo kuko bari hagarara bavuga ngo yaye tihumura tukuri inyuma tibatindiganyije bama bagenda ndagenda ngira Imana purira na Sebindu kuri ukora ku Minembwe TV mva n'umugabo w'abagabo amubwira ati ndaguhagararira iruhande ngufatinga muri make nkacagiye babwe Yoshua ngo nimba ngo bafata inkokora niba ari amavi niba ari kingo kugira ngo yarazamuraga yaje kumanura bagatsindwa none arambwira ati njewe ndafata inkokora umumanika amaboko paka dutsinze urugamba turugize twamatugira gutya nje nawe turagiye tureba ukuriye inkambi zose ngo ni instantane niko nako numva babita aratwemereye tumuheza abarundi se bazabagorana ni kakantu turabikoze navuga ati nje kuwambona ndi umusirimu mu mutwe no mu bitekerezo ndabizi ico ushaka arasa ku ntego kandi Gasebinduga nawe nitwirwanaho be nimwe ya mbere timustate vuga tuyungu namuvuga ati jewe mvuye muri Amerika nje mu gikorwa nsubireyo namuvuga ndi muri Amerika ati muri Amerika ati kurabona noroshe uvuye muri Amerika kuravuga gutu nari mfite fresheri utuzi two mu Burundi cyara twari twamfashe gutye neza naje kaza nirotse sikunu nawe wari wagiye ku mazi ndi umwana se gapangwa namubonye ku mazi gapangwa gawe iwe yarasize iwe yamashe ku munsi wa mbere yashitse ari nijoro mu gitondo kare yamashe ku ndango bafunguye kera yageze nuko mba ndagiye ngo nshike ndagenda nja turangije ndababwira ati nimba mugende njewe igikorwa turagikora nta kibazo Sebindu aramfasha twama tugenda shike tubwiraga noneho nukuriye inkambi yamavuga ngo yaye ngo ibi bintu ngo kera ngo barabivuze ngo bari mu rwego rwa HCR nyabona gufasha abantu subize y'ibintu ngo kubera ko ngo byagiye ku rwego rwa HCR basi reka bice mu rwego rw'ikanisa hari igiterane cyo gufasha sorry n'icongereza cyaje indege siki ana yaje indege si ikintu mukanya ndavuga n'igishinwa ngo yamavugaga ndababwira nti noneho gamwebwe wowe ubwo bimeze gutyo nta kibazo reka tubicishe mu rwego rw'ikanisa igikorwa n'ubundi hari undi mufatanyabikorwa wari uvuye muri Amerika wari ufite nimba ari Ebenezer bari baje gukora igikorwa cyo gufasha n'abipfubyi n'abapfakazi bo bazagikora n'iyinga nje naje n'iposho baranga
mbona abagabo b'Imana b'abapasiteri bakirimo umwuka w'Imana amavuga ati umwana ati yoro asubirayo buryo mwemere basi amakuru sa yose azaba tuzayirengere ariko umwana mureka akora igikorwa camuzanye se nje nahisemo ndavuga ngo ubwo bigenze gutyo basi ufata umuntu w'umupasiteri na se ibintu kubera ko ari umunyenkambi basi mu bintangira ariko kera mpaye ndira amarira yanyishe narebe kera abantu napfuye kururuka gutya imodoka abana bama banzenguruka uza kubona mu iphone ya dada nza kamwe kamakata nyamunjereti none nari mfite udukuta tumwe twari bujumbura ijana fresher ni faranga ijana namamba pokezi abana baravyinya ngo ibenyi tingaho ni mu ndirimbire sasa amaze bararirimba mare kuririmba abana barishimye ndababwira nti igipindi cyanyu nigitambuke gamwe mufite basona banyoko igipindi cyanyu nigitambuke abapasteri barage barampamagaye mwibarasa cyari bakomeye wageze no mwibaraza bana Israeli wabaye gute turagenda barambaza ati ngavuga ndo wino se kuvuga kaba ntafashe aka presiyo kumushinya kera narakaye mpaye numva ikiniga nkareba ukuntu narushe niki nkavuga umuntu abantu banyizeye babona ko ndi uwo kwizerwa ngomba kuva muri Kenya ngatwara amafaranga n'ibintu bingana gutyo namara nkongera ngaza ndakoze icyo gikorwa nkavuga turetse nabo naje ubwanje no kwigaye nuba ntari twirwaneho namangira gutyo mba ndagiye ndababwiye timureke mbabwire hari igihe hazabaho umuntu azakora ikintu akakibona ko ari ikosa akagikora ariko kugira ngo arebe ko ikintu agiye gukora imbere ko ari cyo ciza kuruta ico ikosa yaragiye kugwamo iki kintu nakoze nzi neza ko ari ikosa nishaka mu mpane ndayemera nciye bugufi nakoze ikosa ariko kandi mu mbabarire ku mbabazi z'Imana iki gikorwa gikore ati turaguheza iminota 30 timugisengera iyo minota ndetse ni myinshi nanje se takanwa sakongura ibintu sibyo ngenda gutekereza ngo ngendeje kwandika ivyo mvuga tumutwe wanje wuzuye birahanga ku muntu bamwe batangira guseka namvuga tubwo batangiye kumwenyura reka mbijizemo kandi kamorare mawiri matatu nimara kubinjizamo mawiri matatu maze kubinjizamo ruswa y'umunezero barareka nkora kandi nimara ikiganiro kirambura nama ntangira nti wa pasteri twari tubana muri byura ariko ni nkaho wari uruta data ho buke kandi simuzi yavuga atari kuzi ko nabaye muri byura nyine nti nari nkuzi zama bihurira nese ugira ngo umwuka w'Imana harawutaba ati atukabo wande mba ndivuze muzenda muntu utarumuze muri byura abaramenya ati najaga namatangiraga tusubire duhoberana ubwo ni pasteri mpambwira gutyo ukiga ko ari mwibaraza ari kibazo ko nariko nshaka umunezero muri bo ntabwo twari dukeneye w'Imana twari dukeneye umunezero wanze uwo niwo nshoboye gutanga uwo hanze gutyo ibyishimo byo hanze nshobora nanje kugerageza kubitanga ariko iby'umwuka w'Imana ni Imana n'abapasteri Imana izinyura mu bapasteri nuko ngo mare bamuvuga ati ko baragorwa ngo genda utanga ibi abapasteri bari bagira ko mu bapasteri hafi nkamira 20 none baba banta namavuga ngo iki kintu cabayemo intambara abisirayeli Imana ija kubatoranya yaravuze ngo bagende baje kuruzi atoranya abazima abamwe abaja bankiyimbuga ni baba abaja ubwo basigara abataje bagende no namavuga ati suku aba bacu nabo se babaye nkuko ngukuru nije ushabse no bigenze bite namasigara nje nyine bama bagenda bama banyica imbere y'abantu bose mbere ya pasteri kandi cyamba bishop wabaye gute nama nifata kaguke kazana amangoma kivungura ubusa ari cyo nabifite amaza nkihanagura gutyo kazamaza kikoroza navuga nti wa mana iki kicubahiro ndije hano ureke ntigipfubuza umukutano abamwe bari hanze ko bararungurukiraga mu madirisha abandi barahagaze hanze navuga ati wa mana ahanga wiyerekane nk'Imana useruke kabisa ati hano hari abashitsi araturutse muri Amerika ariko kandi hari umuntu uvuye muri Kenya akabaje mu gikorwa cyo gufasha imfubyi kandi n'umwana muto w'umupasiteri aragiye aransize erayo yose ayimenaho
ariko twihute tugere ku ndege abantu bategereje indege kandi bafite mumaze mutuze ngo marega ndagiye pasteur arampresence bamubanjinjana ngo mu ntebe yanje nyine aravuga ngo nabo bagendanye se ibintu yari ari hanze hari ibindi ariko akora nyine mpaguruka nje nyine ndahagurutse bampaye microphone ndi presence bahamagara abashumba kuri Rutare nakoze kuri ka tuze baza bashiraho pasteur baza barambika bibiri kazambaza ngakoraho gutya iringa neza ukuri jewe kandi gasubira gakubita nuko gangomare bampeze ijambo ndavuze vuga ati nitwa mwana Sara uwase nyamuje leta abantu uti yo ati nuwo nguwo niwe koko ati turirimbire turi mwikanisaga ni mureke muzanye ibiki kandi mwebwe nuko ngo mare yamavuga ngo abapasteri muhaguruke mukaragire uyu mwana akuzimana mwese nuwo wari uvuye muri Amerika bose bama line nyuma yanje arababwira ngo afate ibitenge nibitabakwira buri wese afate bibiri baza bahamagara umuntu aze afate igitenge umupasteri gutyo kubera ko harimo abatari bahari turabisiga tubiheza abapasteri baraza pasteur kugira ngo mu gitondo niyinga nibaje gutanga baheza abo abandi nabo bandi basigaye babaye dufata nyine n'ama envelope twari twafunze envelope dufungiye abana b'imfubyi twafungiye imfubyi amafaranga hanyuma azimubaha ibitenge mwabashe gufata abantu bangana gute tugende wenda twinjira no mu gikorwa gato twafashe abana 16 b'imfubyi n'abapfakazi 34 nuko tuba turabikoze igikorwa ndakirangiza ndatega ndagenda nsanga ba bantu ngo mare ejo bundi biba mbwiraga abayobozi ati barambwira ati kwitegura urugenzi ukagenda sawa tikenda n'abayobozi nyine bari bagutumye bantu tugiye kugeramo neza sasa ndikatutumika buretse aha sawa noneho ibikorwa birarangiye uraje uvuye mu nkambugezi Bujumbura noneho duhimpuro ya sasa yo mu ndege habaye ejo bose ati mukaja muri rute mikirere kuko ngomba kubahisha igikorwa wakoze tinaje kumva se ndinde wo kubayona ndavuga nti ndumvishije nka gatandatu yamambwiye nama ngenda kwa caki wanje cha mwana bazabita ngo ni rwa gasore bandagiye ejo uyu munsi nako mu gitondo bandagiye nabona mvi ukuntu zimwe zazihaguruka zazituruna n'imipanga niki nkamavuga ngo ndatemwe ukunatemwe ntakundi bwaro bwa mbere sinza mbeshe ndango no ku kibuga nigeze kujayo muri ashize nk'imyaka 7 nari imperekeje umuntu kigera hano agiye muri Amerika ino muri Kenya kuva ico gihe nari ntarasubirayo mbona bya bintu none ko biraje nko gukunda ndagiye banyatse ibyangombwa banyatse n'ifaranga kuzo zose ngiye kuzitanga uko genda ari wowe genda niyo hasi nanone kagenda mbaye njya twa brushette ndavuga ntari koreka niyubahisha nubahishe izina nyamujerete nubahishe nakano nubahishe n'igikorwa mbese ariko ngo nakamwe karana gutunze da ariko bite byawe nago kanyijije indege uziko wowe amvurayizi tizi sumu ni utaratibu gusa ibe uzikintu cyantangaje tantu iyo nta parking igira mu kirere ta stage nariko ngira ngo none iriya mu kirere kandi gani mu bicu wareba hasi ukabona ni ibicu kangira ngo none hari hejuru hari nka stage iri nka hantu runaka ko mu Rwanda barahagera hari stage yayo ihagarara ngiriya mu kirere wenda no turebe nyine babanze ngabahagarara abantu mwahagurutse nka sangahe twahagurutse mu gitondo twahagurutse
Kwari twaguteze nka saa 8 gutyo. Twagurutse nko mu masaa 6 ndakeka. Mu masaa 6. Birashobora nk'isaha n'iminota irenga gutyo. Iminota irenga. Nuko ndicara. Mbona nyine birakunze n'indege. Oya nuriye. Ubu nuriye. Mbona indege. Tese ni yihe yewe mwana ariko mbaza umwana wo mu Rundi bari basetse bahwereye. Kandi yambona akabona ndi umusirimu subwa mbere ni ibintu menyereye. Nabonaga wari wambaye nyine nk'umusirimu cyane. Indege si ikintu n'ukuri kw'Imana. Uwo nkamwe ati yewe mwana ni yihe ati niriye ndinjiye. Shike nikabanze ko mu ndege ngo baza barya ibyo kurya by'ubusa. Muti baza bishura ngo baba bavyishuriye byose. Ndicara akazaza. Rusako niko yambwiye na. Ayibe Rusako yaje. Uribagiwe none si Rusako. Ndere wangu nozapinga umugambi w'Imana. Ubu hari abantu bari bazi ko nyamuje leta togendera mu ndege. Aye baba we. Wampereye ubutumwa ari. Nkawe uzi ko ntajya mu ndege. Bitebyawe ko umuntu wakoze. Genda gake. Ahubwo mise mbona ko Amerika ejo bundi nzajyayo. Ngiye gukoresha ama interview gusa. Kuko ho sinogenda ngiye gufasha. Nzogenda ngiye gukoresha abantu ama interview no mu bitaramo runaka nimba nasubire mbanze ngaruke muri Afrika. Ntago hagaruka witubeye. Ko baza nahita nyoba pe. Oya nagaruka kugira ngo abantu bo muri Afrika basubire babona. Ni inamara. Ngavuga nti mwayibonye n'ibindi navyo ntubutaha rero ningenda nti kwa heri. Gaso ngayi tubacecekesha bose kwagati bifunge kinyo. No tube turagiye. Turinjiye turicaye itangiye kugenda iragire ngo vuyi nkaza mbona turatemze nkabona ati biracitse. Bamatubwira ngo twambare imikabo. Turayifunze. Nama mbona ko yayigende yagira gutya suku nguko abantu bahenanguka. Kandi ngo umuntu impanuka y'indege ngo ntawuze usigara. Nama ariko kera nari nireze. Wireze? Nanagize ubwo kandi bwinshi apana bukeye. Nanihagazeho mare numvi itangiye gusuma igiye guhaguruka nama nirega. Mu mutima ariko ndavuga nti Imana nutwo nakoze twose nkiri umwana twose utumba bari runyakire muryawe. Ariko igihe duheruka gukorana ikiganiro warambwiye ati nje ndishuwa kuja mu injuru so nari buragute. None se erega tukiri mu isi dufasha ibihe mu ntambara kandi ngo n'intungane bwira 17 ndinde yo kudaci muri ikiganiro ukoresheje bira nk'inshuro nka 6 uziko nari nziko mujye umpinga uziko nari nzingo uri nka Rusako w'umuturika iyi Rusako ntaza ruhasoma subizi mu ikanisa ryabo ko batajya basoma urayizi n'abakurikiye ikiganiro bagiye babyumva uyikoresheje inshuro nyinshi cyane. Ikibazo ngira gusa simba nza amagambo yanditse ariko amagambo menshi muri Bibiliya ndayazi. Hari umuntu wambwiye ejo turi mu ikanisa ariko nawe nyine ni nkaho hari umunebwe arambwira ngo wenda reka akantu nakavuge wenda abapasiteri bari kureba ikiganiro bazadufashe bumve ko benshi cyane bumve wenda ko bishoboka bazabikora. Yaravuze ngo ko akundi ngo umuntu agiye kubwiriza akavuga ngo dusome muri Matayo 5:6 n'urugero ngo bazabihindure bazovuga ngo dusome muri Bibiliya isezerano risha muri Matayo 5. Uko harutazi impamvu yabivuze nukuvuga harutazi ko Matayo iherereye mu isezerano risha none agafata umwanya wo gushaka aho iri agahera bakabara maze gusoma barangiza pastor akahita avuga ngo mumbe Bibiliya none mukabumba dasoma ugataha gutyo ari wahandi utana commentaire gusa utazi naho basomye ibyo bavuga ngo dusome muri Bibiliya isezerano risha mu gitabo runaka na runaka baza barambure ivyigwa abantu. Okay, ubugeze mu ndege sa bageze mu ndege ndicaye iratangiye iragiye ngo mare turagize babakobwa baratangiye baraza nicungire basafi kazangira ngo wenda ni nka kwa kundi abapasteri baza iyo umuntu agiye guhaguruka mu modoka bazabanza bakaza bagasengesha kagira ngo none nawe nico kimuzanye murafatiki ciki jewe gasinza mpisha ciciki mama ati murarya ticane titwaje tutanariye abari abarundu
harimo n'abavuga ibyongereza nyine n'ibintu byose nababari wasotse umvishe ko nakuvuze nakandi ari nakandi ndakavuga mukandi kanya nukoga amviragiye bampaye ibyo kurya natse komandinze intuze inkoko kumbe ziba zirimo n'ingoko habamo inyama n'utuntu twose amaji ibintu byose ndago ikintu kitabamo n'inzoga ariko ibintu by'ibiryo n'ibinyobwa byo biremewe ndakomandinze nyine bazanye igice c'inkoko ndamubwira nyine ngo ashyiraho agasalade ashyiriraho na ka mayoneze anshiriraho ndamubwira ngo n'indimu ariko igisirimu ni ciza bacu ibyimba mu Imana umuntu uzopfa nahebye uyu munsi witagaduye mu ndege kw'Imana numvishe ko Yesu agira neza arazanye nari kurya se n'umushasha nyine mare bamena ko ndi umuturage koraho kuza gusoma ji nariko nkuza ku rurimi finsomega cyane ngo Mana yanje we ariko biza bivuna biravuna n'ukuri kw'Imana nabonye Yesu nushobora ngo marega ndiyeho gatoye kandi nari mfite inzara musukuri naje ganigana abandi basirimu mbona abandi ko barakandiraho indimu naje ndakanze namakandi igice cyose cy'indimu ya nyama ya nkoko yimburira uburyo ntiyabaye inkoko ntiyabaye indimu yagiye katika sinamenya uko igize none nazinye kumva ntiyayikarata ntayikariha sinzi ukuntu yari yamburiye uburyo ni nk'amata yapfuye buri uko nyigira ariko kandi yangana ngo batanjishamo ijisho ndakarya mare nuko njyaho gatoya ngo mare nterekaho fata n'akaje nyine ndaguma ndasoma wafashe akahe kaje mu ndege ibe afashe ka pome se wabaye ka pome niko kariko kahumuraga nganeza ndangira gutya wumvise kameze nk'akajya ikintu cyantangaje ibintu byose byari mu ndege ndimbere ndango none bazabirangurira hejuru hano hejuru nyine mu kirere iji nti yari imeze nkaji ya hano ku butaka n'inyama y'inkoko sibwo bwa mbere gandi y'inkoko ariko tivyari bimeze kimwe ibintu byose byari byahindutse nimbaga ariki nimbaga hari ahandi babiranguriraga nabiyo hejuru sindazi icyo nicyo ntibutse kubaza ntantu bafite nyine batekera izo nyama nyine mu ndege none se babikwimba tibari igikoni se none bo bari kwabikura ariko mbona babaje bakadorongera nkagutya nkabona barazanye yashobora kuba bafite igikoni hajya hirya n'abatekaye mu ndege ni sawa ariko none azahembwa menshi we ngo marega tuba ndariye barajanye nukoga urugendo rugenda gutyo ngeze Nairobi pura n'abasore Yesu yagiriye neza baza kumyakira nuko niko gahunda zimeze noneho mbere yuko nkubaza ibibazo nk'abingaye byo mu ndege ndashaka nyine nk'umuntu wageze mu ndege nyine hari ibintu bimwe na bimwe ngenda nkubaza ariko mbere yuko mbikubaza ifuriza abantu 5 bo muri iyi industry kugendera mu ndege wa mbere ni Rusaku sarambye ngo minembwe yaje mu ndege yari kubisha Rusaku azabisha tayo yaje wa mbere ni Rusaku akabiri Nyakinshasa wa gatatu na Budedo wa kane ni Lewis Lewis musimbuzo tibzako ayo no kubera kukuye muri sarakubagana bo mugarura pe no kwikorera cyane nese twabonye ko ariko Lewis azajibisha abantu urebeshe reba characteri ziwe noneho fata n'ukuntu wari seriye mu ndege yo bishoboye nabonye ibintu bigoye bisaba kuba seriye nyine ukamuha seriye utabaye seriye ndago wohanuka
kandi namavuga ngo bankatire bampeze intuze yo kwidirisha wari wicaye kwidirisha ayiwe k'ibintu se nama nicara kwidirisha none ninde wundi wari usigaye ariko rewe ngo tugukuremo niko nukuvuga ngo Aimable ni ugupinze rewe nje njye naguhaye promotion dushiramo kamera tukazareba uburyo yitwara zima zareba ukundi yitwa na Nyabushishiga we iwe afite umutambukanyi we n'ubundi nivubazo ibibazo yabishotse ahubwo Nyamitete ariko iwe nawe yosara nawe yosarirayo we na Lewisi ariko bazoje mu gikoni c'indege ariko cyangwa na Lazaro n'umwira wanje mwana Lazaro azoyimushiremo Lazaro barahibereye batanu barashitse noneho mu ndege hari uburyo abantu bayigendeyemo bakabiriza batarayigenderamo nyine ntibabyumve neza none se ngo iyo umuntu ari mu ndege ngo ashobora nko guca wenda mu kirere cy'ahantu akaba wenda yamanura ngo ari amadirisha we wari wicaye ku idirisha ngo akaba yamanura nk'akantu kakamanuka neza kakama kagwa ahantu nyine ashaka icyo gese indege ko yahitambuka gutya yiruka womenye se ahubwo ngo ugeze he kuba uri iyo ngiyo mu kirere uzureba ntimuba muri kureba amazu hasi ubu wareba inzu yambuka muvuga ngo aya mazu no yamenya n'ay'u Rwanda cyangwa nayo wenda tuvuge Nairobi yo iteye imbere cyane na ama etage wenda Nairobi yo birumvikana ariko se u Rwanda n'u Burundi ntabwo mwinjiye mu Rwanda mu kirere cy'u Rwanda tibonye kandi ikirere cy'u Rwanda n'ic'u Burundi bishuha kimwe klima yabamo klima nyine wumva nyine agahewa kandi kakantuza nyine ukumva n'akanyarwanda bakaza gako anaka hano ikuzamukibwira dayo okay ikindi kibazo cya kabiri ntago wagerageje nko kuja mu bwiherero nyine abantu bagira amatsiko nyine naje yari yambwiye mfite muri umunanje yantumye ti mwene mama nibugiye mu ndege umbabarire uje mu bwiherero uzombwira uko hameze nanje ngishikana wa mukobwa mbere ndamubwira nti hahandi kwa Joni umuhandangira ati ni sawa ndagiye yewe indege n'ubwiherero kurajana ubwiherero kuragomba kujana muntu uzi kuri naheze umugi ubusirimu umuntu uzopfa atagiye mu ndege wabonye buriya buzima ubusaba kuba serious kuntu cyane ubuse utuvugishije ukuri wabumenyera aribwo buzima nyine uhoramo bitari ibyo kuza mu ndege nyine rimwe na rimwe ukagaruka kayore nyine aribwo buzima bwawe wabishobora sinubishobora aribwo mporamo oya sinubushobora nizina kuba serious kuri ntabwo nabishobora iminsi 2 igashira ntabyo nashobora pesi y'nkubeshye oya pe biranabe ntabyo nashobora rwose impamvu nge ntabwo nakubeshye nge ntabwo nabatiriye maze nabwo byari byantunze nareba sindi buvuge ganijya kuri telefone ngo nsakuze kwa kundi nsakuza nasame abarimo bose nabasirimu abarimo n'abayobozi urajya kwabira se ujye gusakuriza abayobozi cyangwa inuza nama nitondaga nari nabaye umusirimu noneho kwa kuvugagura kwanje nari kode se nariko nyitanga nariko nandika gusa ntange ari kode gute kandi taje gusakuza nabaye umusirimu birenze mana yanjye we ariko byamvunye numvaga kera navunitse pe sinabishobora okay tugiye gusoza ikiganiro ariko mbere yuko tugisoza ndagira ngo umbwire mu ncamake wagiye nk'umunyamakuru hari ibintu bimwe na bimwe wabonye wize tere wabonye itandukaniro rya hano no mu Burundi ndavuga nyine muri industry twibande ku banyamurenge cyane n'ubundi niwe wari urimo ni industry yabo imeze gute igeze hehe tere yo mu Burundi imeze gute na message ushobora guha n'abandi banyamakuru hari ibintu bibiri mvuga hari n'ikindi nari nasize kubera ko iyo umuntu agiye ari umunyamakuru kandi abanyamakuru sorry ni intumwa ya rubanda hari n'ibintu nyine bagiye bantuma abantu
bagiye bantumiza ndabisorezaho ariko kandi industry y'itangazamakuru hari iri hasi cyane ishobora kuba ikora kandi nabo ntabwo bakora ibiganiro nk'ibi ngibi dukoresha bo bagiye muri biriya by'ibisirimba n'ubikoze noneho rero ibintu by'ibiganiro n'ibi bindi kuko n'ababikoraga aba bana ba Burazi bakina muri baza bakinana no mu Rwanda muri Empire nayo barayihagaritse ubu nyine ntiyayikora muri make nani yabiri hasi cyane industry yaba ari ya comedy ya kuko hose nagerageje kugira ngo mbaganirize byose numva uko bimeze industry ya comedy iri hasi cyane kabisa. Icya kabiri industry y'itangazamakuru iyo ni nkaho ari hafi ya ntayo kabisa, ahubwo comedy yo bafite abana bafite abakinnyi ariko ko batagaragara ko tutababona. Nico rero ndi kuvuga ngo bari hasi, baramutse babonye nk'umuntu umwe bazamura bozamuka ku rwego rwo hejuru biteye ubwoba. Yego bafite hari umwana ukina yitwa ngo ni Usarire nawe aza kina arandaga nkakuriya nyine Abdedom azavuga nawe umwana ufite talent ariko kandi mugati ndayifite ariko sinzi rero icyo umuntu ukorera avuga ngo nzogende nari namukoresheje n'ikiganiro kazavuga ati nimba wo tuvuganira nimba sinzi ikintu mwokora nimba ari nka kamera twushaka wenda tukayita y'urubyiruko barangiza wenda timu runaka ikazigenda ifungura wenda tuvuge nka channel yayo wenda tukavuga ngo uyu munsi n'akazi rimwe iyi ntuzi zakina iyi group iyi ngiyi zakina barangiza bonyine bakagenda gutyo bakazamuka. Bari ikibazo cyo barimo bavuga bose cyacu cyose nico ibikoresho. Yego sinzi wenda turi hafi gusoza, waruvuze ngo hari ijambo ribuze kuvuga wenda usoreza aho bagutumye n'ibiki cyangwa niba ari ibyo turi hafi gusoza. Hari amagambo abiri bantumye mu nkambi, hari igikorwa bari baratangiye cy'umuco kiranazamuka barakora batangira ngo ibintu by'ibiterane kabisa kandi mu nkambi uzi ko kuva nka hano ushobora kuva tuvuge wenda hano Doni Home ukagenda ukagera Kasarani ari inkambi gusa, harimo abantu ibihumbi n'ibihumbagiza kandi ari inkambi nyinshi. Urumva rero kandi bo baracyanafite byibura n'umuco, ikanisa usanga aba mama bose ibitambara bambaye ibitenge gusa, aba batoya babakuru nyine bo baracyafite wa muco wa ruguru ku buryo niyo babonye umuntu wambaye ipantaro ubona sinari nabimenye ni kwa kundi kwanje nimenyerereye nagiye nambaye ipantaro ukamubona nyine bahita babona ko utandukanye nabo. Abo bantu harimo abapapa bakuru bakuze barabitangiza ariko babura nta bikoresho mu nkambi, nta kamera n'imwe ihaba tayo ihari kandi bafite ibikorwa byinshi by'umuco, bokora ibitaramo dore cyane ko bene hariyaga mu bitaramo ntiborinda gukodesha amasale, bokorera kuri tere hanze cyangwa se mu makanisa yabo. So bakeneye niyo byaba ari ibikoresho cyangwa se abaterankunga kugira ngo nabo bazamura impano zabo kandi bazamure n'ibikorwa byabo kuko bakeneye gukora ibintu byinshi. Ikindi ca kabiri mvugaho mu nkambi hari inzara, umupokero barawuhagaritse bageze abapokera ibyo kurya ubu byarahagaze. So rero nubwo nagiye ari byo ngiye mu gufasha ariko kandi abantu bagifite umutima w'urukundo, umuntu Imana yafunguriye akadirisha ukaba ufite amafaranga ukaba woryo ukaba ufite n'andi mafaranga waba ubitse ku ruhande, ushobora kohereza habe n'igihumbi, tuvuga igihumbi wenda cy'amanyakenya hakarya $10 umuryango ukarya, ashobora kugura ibyo birayi
cyangwa uwo muceri n'imboga abana bakarya n'ababyeyi. Mu by'ukuri gufasha ntibisaba ngo ufite ibya mirenge. Gufasha ni igikorwa cy'urukundo kibe kikurimo ubwawe, uvuga ati Imana wangiriye neza. Ubwo wangiriye neza reka ndebe n'abandi nabo ukabafasha bikuvuye ku ndiba y'umutima. Kandi iyo ukoze gutyo warangiza ugafasha, warangiza ukavuga ati Imana ngaho nawe ahasigaye, kandi nawe wibuke utaragera aho ngaho aho ushobora kuba hari igihe nawe waza guburaga n'ibyo zo kurya abandi ukabasaba, ariko hari n'igihe we uwo nguwo wenda adafite n'uwasaba. Baracyafite ba bana bashobora kuba barwaye bwaki, baracyafite ba bana bagenda amasereri, baracyafite ba bana bashobora no kubura n'amavuta yo kwisiga. So hari ibintu byinshi, hari ibikorwa byinshi mwokora nukuri n'abandi nabo bakamera neza. Ntibivuze ngo ugende ukore, ushobora gukora muri babiri, mwarangiza twebwe turi intumwa yanyu, mubonye ko ari ngombwa mukadutume twoba tumikira n'amahoro, cyangwa se tukareba abantu baririya tukabahuza nabo mugakora. Rero mushana ngo basigaye bagira ubwoba ngo bazabohereza ibintu ngo bamwe ngo ntibabishitse. Rero nimba wowe wumva utabizeye, twebwe turi hano kuko n'ubundi n'abandi badutuma, muzadutume. Nimudutume tuzabatumikira. Ngira umuyobozi wanje njewe wakeneye kubikora, ntabwo umuyobozi wanje ukabimunyuzaho kagenda rwose ntiyonye mu ruhusha rwo kugenda kagenda kaja gukora igikorwa nk'ico n'ubundi nakoze, kuko nawe yafatikanyije n'uwo muri Amerika bariyunga, ndagenda barantuma ndakora igikorwa. Rero mu by'ukuri mureke dufashe bene wacu, hari abakira abatindi nyakujya. Yego, urakoze cyane kuri ubwo butumwa. Tunagushimira dusoza n'ikiganiro, wakoze cyane kandi ibyo mwakoze ni byiza. Abantu bazagenda bareba video kuri channel yanyu zitandukanye zo mu Burundi ndetse n'ibiganiro wagiye ukora nyine bitandukanye by'abantu bahariya. Ikindi ni courage, abarimo gukora bakomeze bakore. Buriya iyo ugaragaza imbaraga zo kugerageza nibwo abandi babona naho bahera bagufasha. Ndabashimiye cyane Nyamujere, turagushimiye, wakoze cyane kandi Imana ishimwe ko wagendeye mu ndege. Hasigaye ikintu kimwe se nta wanyu ntari hafi wowe gusaba ejo bundi usijali ntabwo Imana yo kujana mu ndege idafite icyo ikubikiye kindi kiri, kandi umuntu uzoza ugusukuma kubwira ati courage ikintu wakoze nico. Wowe ushobora kubimbwira nkabiha agaciro akara ahantu nkagarukiriza, ariko hari undi noneho iyo bivuze uhimbaraga cyane. Urakoze cyane, ndabashimiye. Turabashimiye kuba mwategera ikiganiro ku musozo wacu. Ndabashimiye cyane. Twaye Aimable, mukomeze mugire ibihe byiza.